tubasuze kandi tubifurize kugumya kugira ibihe byiza cyane mwebwe mwaduhaye subscribe mukemera kudukurikira kandi natwe tukemera kubaha amakuru abagezweho gatanu ku kandi twebwe twitwa Igika TV Rwanda mwebwe muri mu mande zitandukanye z'isi turabasuje cyane mwebwe muri diaspora turabasuje abantu muri hano mu Rwanda muri mu majyepfo mu majyaruguru ndetse no mu burasirazuba ndetse n'iburengerazuba abantu muri Kigali namwe reka tubasuhuze tubabwira ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe ngewe nitwa Mega Boy mba ndi gukora ibishoboka byose kugira ngo amakuru abagereho gatanu ku kandi nta kuryama zibe saa 6 z'ijoro zibe saa 7 z'ijoro biye mu gitondo cya kare inkuru ukisotse mitanyi kugezaho gatanu ku kandi nkwibutsa ko ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye haba kuri Instagram kuri TikTok ndetse no kuri Facebook na hose ni Igika TV Rwanda. Ushobora kudukurikira kandi unyuze kuri Google ukajya gusoma amakuru yacu mu buryo bwanditse twitwa igikatv.com naho ubasha kuhasoma aya makuru turi kubwira ariko mu buryo bwanditse. Reka tukubwire ko rero kuri ubu ngubu inyeshyamba za M23 zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Imbuga zirimo X ingiyi ni yahoze yitwa Twitter zegamiye kuri M23 ziremeza ko inyeshyamba zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira kuri uyu wa kabiri nijoro umujyi wiriwe mu gihirahiro ariko ingabo ariko zihunga ariko zinakiza amagara yabo ariko M23 yo irimo irakiza abasivile. Amakuru kandi agezweho rero aremeza ko inyeshyamba za FARDC M23 zimaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Mayaya hashize akanya yavuze ko guverinoma y'icyo gihugu irimo irakurikiranira hafi ibibera muri Uvira. Yagize ati turakurikiranira ibibera muri teritwari ku murongo wa Kamanyora. Uvira hashize iminsi igisirikare kivuze ko hari bombe zarashwe ziturutse muri Bugarama mu Rwanda zaguye ku baturage. Uyu munsi habaye inama na Minisitiri w'Intebe. Turavugana ku byabaye i Washington nukureba kubera ko hari raporo n'indi miryango itabara yamaze gusohoka. Iyi ni raporo yavugaga ni raporo ya CISL. Yakomeje avuga ati iduha amakuru ateye impungenge. Nibwo ni raporo n'ubundi yavuze ko rero abaminisitiri bose barimo n'uw'ingabo barebye icyakorwa kuri ibyo birimo kuba. Patrick Mayaya yashinje u Rwanda gushaka kugira intambara y'akarere. Avuga ko ibitero byageze ku Burundi akavuga ko bazabibwira abahuza muri iki kibazo. Patrick Mayaya mu byo yita uburozi bw'u Rwanda yavuze ko abantu badakwiye kumva amakuru yose anyura ku mbuga nkoranyambaga. Cyakora avuga ko ingabo ziri ku rugamba kandi ibintu bishobora guhinduka isaha ku yindi. Yorande Makuru umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yabeshyuje ibingibi uyu yavuze ati ni ibinyoma bya Minisitiri Mayaya ati ibinyoma birarambiranye DR Congo ntabwo yaba ntabwo DR Congo yaba umugenzinzuzi w'agahenge k'imirwano mu gihe ariyo irimo yica agahenge ku guhagarika imirwano nta bushake ifite bwo kubahiriza amasezerano i Washington aherutse gusinya. Kuri wa kabiri rero Colonel Nanga umuyobozi w'ihuriro AFC M23 yavuze ko bashaka gufata Uvira bakahashyira umutekano. Yavuze ko hari uwamuhamagaye amutabaza amubwira ko Uvira yahindutse akavuyo. Akavuga ko ingabo za leta ya Kongo zahahungiye ndetse na Wazalendu bahora baharwanira inyungu zabo. Colonel Nanga yanahakanye avuga ko nta bufasha ubwo ari bwo bwose u Rwanda rubaha. Amakuru kandi aravuga ko bamwe mu bagize AFC M23 bo muri twirwaneho binjiye muri Uvira mu masaha y'ijoro ndetse abaturage babakiriye batabarwanya.
uyu mujyi ufashwe na AFC M23 waba ari uwa gatatu ukomeye mu burasirazuba bwa Kongo, ufashwe nyuma ya Goma ndetse na Bukavu yafashwe mu ntangiriro za 2025. Colonel Nanga aganira n'abanyamakuru yavuze ko nta mpamvu bafite yo gushyamirana n'u Burundi, asaba ko icyo gihugu cyacyura abasirikare bacyo bari ku butaka bwa Kongo. Urumva ko ibintu byamaze gufata indi ntera kuri ubu ngubu. AFC M23 ikaba yamaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Biraherera he? Birarangira gute? Twebwe twitwa Igika TV Rwanda twiyemeje kujya tuguha amakuru agezweho gatanu ku kandi. Jewe nitwa Omega Boy, wibuke gukora subscribe, wibuke gukora no kuri share ndetse no kuri like. Nuza kuza gukora subscribe uhita ukora kukazogera kugira ngo tuzadushyira inkuru uzajye uyibona gatanu ku kandi. Hasta la vista, tubonane mu makuru y'ubutaha.